دبا خوش ببینرین هجا ایرو 20 سبات 2024 روشان جی روژا سشمه بویا رو گشتن هری سرکه و هری بالکشین کو درکتنه امیم جوار پیشکش بکن لی دسپیکه چند سرنوشین بینگا و کمپیوترین امزان آجبو آزادی فیزیکی ریبر اپو طویل حسک نه با جاران دوام دیگه دلگاسیون نامنتوی ده هفدیتن آخویا لگل پاریزرین ریبر اپو دا گوت دوی عبدالله اوجلان آزاد ببه. کجکی، کنکی و کجکی به داخلینیان روژا زمان دایکی از جهانی بروز کرن. سروکی لجنه چاندنی او آویا لپارلمنتو عراق گوت دوی پیوندین بازرگانی ین لگل ترکیه بین راوستاندن. بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمعی برفرهیا بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن و چامیا یکمین جی تکیل داریم آزادیا فیزیکا ریبر اپو و پینگاوین که دوی چارچوبه دتینه دست بکرنند لحریما باکور و رشتات سوریه هری داویه ایدی چارکینج با آزادیا فیزیکا ریبر اپو در بازی قناخا کم کرنا پینگا و کم کرنا امزیان ببوم ایرو لباشار حسه کشی به داخلینیه که ایدی کم کرنا امزایان دست بکر طویل باشار حسه که لنه باشارین لحریما باکور و رشتات سوریه اف کامپانیا کم کرنا آزادیان آجبو آزادیا فیزیکا ریبر اپو هاتیه دست بکرن ده کسین کودچن امزای خواد دینن سر قاغازی جی دبیجن آزادیا وان ده آزادیا ریبر اپو ده لهرمی روزانه پشتگیری ببین گاوا کم کرنا امزیان بوری بر آب زیده دبا دوی چارچوبه ده ایرو انسیاتیفا گل آباجار حسکه بشدار بونا خویا وی بین گاوی را گاندنه بین گاوا کم کرنا امزیان بدا خویانی که دست بکره بهاتنا 25 سال وگرا کم کرای ناف دولت آلی سر ریبر آپو دپازه صبات ده یا گو که دکسایت ریبرتی ده د پروژه ابراتی گلان لهره ما روجهلات ناوین ارمانج کر جخوا هنجی دولت ترک و هزین کمپلگر بردوامن دوی کمپلی ده دریا فرسکرنا تجرید دم درج لسر ریبرتی بهتری 3 سالان و دوری حمی نرخ مروواهی ددا خویانی ده انسیاتیفی بانگ لشینین هرمی کرکو تبلی بین گاوا کم کرنا امزیان ببینه هروها بانگ لری خستنین مروبی و حقوقی جی کرکو دمل دستوردانی جی ترجیدی ربکه لتلتمری جی کومیته دروژا دویان ده خباتین کم کرنا امزیان دوام کره تیگلداری خباتین کومیته ین کم کرنا امزیان نه بردف که انسیاتیفا گل تلتمری محمد الاحمد گوته اف بینگا و انسیاتیفا کی گل همو پیک هاتیانه کمیته نافچه هولی جد نوات تفگریدنه پشتی تاخین باشوره کم کرنا امزیان دروژا دوی مینزل تاخین باکوری نافچه دست بکره بینگا و لقامشلوژی بجوش دوام دکی ولاتی که جپیک هاتین عرب گوت ام قد دست جری برا پو برنادن امی ریبری آشیتی ریزگار بکنه اف درجی تربس بیه لورجی اندامین تفگر جوانین شورشگر دست بکوم کرنا امزیان کرن ده همان دمی ده خلکی نافچیا گرکی لگی جی بدا خویانی که پشتگیریا خویا بپینگا ویرا راکاند حتا گوتن جبو شکاندنا تجریدی امی به هر آوائی چالکیان لدار بخنه و دیتی کوشینا مقتن راوستا دروژا دویمین دلت الحمیسی جی پینگا و دوام کره اندامین پارتین سیاسی لنافچه امزین خوش با آزادیا فیزیکی یاری بر آبخودان دناوا کامپین کوچبران دجی امزه هاتن کم کرنه کوچبرین گریسپی امزین خوب جوش و کل جاندان و گوتنه ام آزادیا فیزیکی یاری بری خود خوازنه لشه بای جی کم کرنا امزیان شبو آزادیا فیزیکی یاری برا پودروشا سیانده لنافچه افافین او کامپا سردمی دوام کره
دلگاسیونا نامنتوی یا دشی تجرید جی سردانا بیرو حقوقیات ساسالیا کو پاریزریا ریبر آپو دکن گر هر وها ده هفدتنی ده پاریزرین ریبر آپو جی تکیلداری تجریدا لامرالیه آگهی دا دلگاسیون و هر وها شانده نامنتوی جی آنیزمان کو ادیدویم عبدالله اوجران وره بردان و گوت هینانه چرا سرکرنا پرزدریکا کرد لنوا ترکیه هم باندور لترکیه و هرمی جی دیگه. تکیلداری تجدید دژی ریبر آپو دلگاسیونه که نامنتوی جی اوروپای چو باجار استانبولی ترکیه. شانده چارەسەریya pirsgirêka Kurd û delegasyona navnetewiya dijî tecîdê wê di rojan li vir serdanan pêk bîne. Navnîşana şandeya îroya destpêkê Büroya Hiqûqiya Sedsaliya Parêzeriya Rêber Apo dike bû. Parêzerên Büroyê û berdevka karê derve ya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiya Ebru Günay şande pêşwazî kirin. Burada kıymetli misafirlerimiz var. Piştî serdana ku çapemeniyê re girtî pêk hat, Parêzer İbrahim Bilmez Axifî got, me têkildarî tecîda ser muwekîlên xwe yên li İmralî agahî dan. Me got ev piştevanî ji bo me gelekî giring e. Em dixwazin pêşîl hewldanên hiqûqî yên ji bo dîtina Birêz Öcalan bêvekirin. Ji ber vê yekê em serdana heyetê gelekî giring dibînin. Şandey ji balkişand li ser bangên Rêber Apo û tevgerên demokratîk yê ji bo aştiyeke mayînde û got, lê belê dewleta Tirk timî bi êrişkarî û zextê bersiv davan bangan. Divê çarçoveyê de hate destnîşankirin ku divê êdî azadiya fîzîka Rêber Apo pêk were û hate gotin. Em tecîda ser Abdullah Öcalan weke bin pêkirina mafê mirovan û bin pêkirina hiqûqa navnetewî dibînin û şermezar dikin. Êdî dem dema aştiyê û jiyana bi hev re ye. Dema serbestberdana Abdullah Öcalan e. Belil paytaxta Nepalê jî formeka civakiya cîhanî pêk hat û di forma ku pêk hatê de jî daxwaza azadiya fîzîkî ya Rêber Apo hate kirin. Beşa Asyayê ya forma civakiya cîhanî îsal li Nepalê di navbera 15 û 19 Sibatê de li hev bû. Di formê de li ser mijarên aborî, newekhevî, pirzirêkên avhawayê, mafên karkeran, koçberî, newekheviya zayendî, aştî û pêşketina herdemî nîqaş hatin kirin. Di formê de ku li paytexta Nepalê hate darxistin de piraniya wan ji parzemîna Asyayê ji 91 welatan ji 1188 rêxistina nêzî 40,000 kes tevlî bûn. Di mijara Demokrasiya Radîkal de gelek rêxistinên Asyayî û bi navê Akademiya Modernîteya Demokratîk Jinolojî û Kongrasdar derege tevlî nîqaşî bûn. Pêşkeşiya li ser danasîna fikir û felsefeya Rêber Abdullah Öcalan gelekî balkişand. Her wiha gelek broşûr û materyalên li ser mijarê hatin belavkirin. Di nava bernameyê de beşdaran belavokek bi İngilîzî ya li ser azadiya Rêber Apo xwendin. Beribînerên hêja hêzên rizgariya Efrînê bi daxuyîniyekî nasnameya Şehîd Şoreş Efrîn eşkere kir. Hêzên rizgariyê ji malbata Şehîd Şoreş û gelê Welatparêzîya Kurd re sersê xwast û got em ê ji bo pêkanîna xeyalên şehîdên xwe heta dawiyê tê bikoşin. Hêzên rizgariya Efrînê bi daxuyaniyekê nasnameya Şoreş Efrîn ku di encama qrîza dil de şehîd bûye eşkere kir. Di daxuyaniyê de wiha behsa têkoşîna Şehîd Şoreş Efrîn hat kirin. Hevreyê me Şoreş li Efrînê di nava malbateke Welatparêz de hatiye dinê. Gelê me yê Efrînê xwedî çanda kevnar û jiyana xwe li ser vê çandê didomînin. Di kêleka çanda gelerî bi derketina tevgera Kurta azadiyê re ji bo parastina ax û welatê me li dijî dagirkeriyê çanda berxwedanê pêşxistin. Ev çanda berxwedanê ji nifşên piştî xwe re wekî mîrateyekê hatiye hiştin. Hevreyê me Şoreş jî li ser vê çanda berxwedanê mezin bûye. Hevrê Şoreş rastiya dijmin û armancên esasî yên neyarên gelê xwe fêm kir. Li ser van bingehan biryara tevlîbûyîna nava refên Şoreşê da. Hevrê Şoreş ji bo bibe şervanekî jî rûzana perwerdeya bingehîn a birdozî û leşkerî dît. Sala 2018 li dijî êrişên dewleta Tirka dagirker a li ser axa Efrînê li gorî erk û berpirsiyartiya xwe roleke girîng lîst.
ji roja yekemîn a tevlîbûna nava repên şoreşê ve bi soza dabû gelê xwe û şehîdan heta gêliya dawî girêdayî mam. Hevrê şoreş li pê xwe mîrateyeke mezin a têkkoşînê û hevretiyek mîna kişt. Hêzên rizgariya Efrînê herî dawî sersaxî ji malbat û gelê herêmê re xwast û got. Em wekî hevalên hevrê şoreş soz didin ku di şexsî wî de em ê bibin layıqê hemû şehîdên xwe û mîrateya têkkoşînê ku ji bo me hiştiye bi serkeftinê tacîdar bikin. Em sersaxiyê di serî de ji malbata hêjaya hevreyê me şoreş re û ji hemû gelê xwe yê welatparêz re dixwazin. Li gorî daxuyaniyê nasnameya şehîd û hayem. İsmail Ekrîme bi nasnav şoreş Efrîn li Efrînê ji dayîk bû, 18 Sibata 2024 şehîd bû. بربینرین هجا هر شهب و حلب جی سی جانگورین آزادی به مراسم گرسه هاتن آخر کردن لعالیه کردن لدری که دربی سی لحسه که او رقای جی مراسم سرساخی اینج بو مالباتین شهیدان هبود بن کنه سرساخی کو مراسم پیک هاتن دجی جاره کردن دلسوزیا به گریدان خط شهیدان را درکت پیش. لشهباج بو اوغر کرنا جنازه شروانی هیزن رزگاریا عفرینه اسماعیل اکریمه بناسناو شورش عفرین و جنازه شروانا یپجه شیلان عفرین مراسم کاتلدار خستن به هزاران جو کوچبرین عفرینه و خلک شهبای بشداری مراسمی بون. دا آخافتنین لمراسمی هاتن کرنده و ها هاتا گوتن شهیدین مجبو پیک آنینا ارمان جو دوزین گلی خواه و پارستنا آخا خواه جانی خواه فدا کرن. لحلب يجي بسدان جشيني طاقن شيخ مقصود وأشرفية جنازة شرواني يبيجي أمين عبدو بناصناف باكور عفرين لغورستان شهيدان أوغر كرن. لمراسم ده كسين كو آخوين بحثا فدكاريان شهيدان كرن وغوتن أو حتى داوية بكوشن وخوينا شهيدين خواه العردين هيلن. وترتيبوني حلب 2018 جهو ديوكا شهاداتي طاقة 22 كان 2024. مراسم شهيدان مراسم سرساغية ين شهيدان جي لكانتونا جزير ورقاي هبون. الدرجي كانتونا حسكية. نفر شينيان كانتوني جمال بادن هردو شروان يباجي محمد مانو وبشار محمد را سرساغي خستن لدربيسية جي مراسم سرساغية يا شروانا يباجي رونيا محمد علي بناصناف جياجين دربيسية قاتل دار خستن. بمراسم ده اندام مجلسا مالبات شهيدان مردية خليل سرساغي دا مالباتا شهيد وقوت وینا جنین لباکور روجلات سوریه جایریشین دجمن بهستره نتنی لحسکه و دربیسیه لدیرکه جی شینیان جمالباتا شهید بهیه عبدالمجید بناسناف زین جین داره سرساغی خواستن. لورجی کسین کو آخری گوتن اوی دستکفتین شهیدان بپارزن. شینیین کانتونا رقای جی جمالباتا شهید احمد عباس ره سرساغی خواستن. ام لعفنا داگیرکری دوام بکن لعفنا داگیرکری چتین دولتا ترکیه دوالاتی رواندن او دبردلا بردان وان دجی 1400 دلار امریکی جی مالباتین وان خواستن. رئیس خسنا مافی مروان یا عفرین سوریه آنی زمان کو چتین دولتا ترکیه داگیرکر دوالاتین جی عفرین رواندنه. رئیس خسنی دست نشان کرد که ناوی وان ادریس محمد بکری 47 سالی جگونده گولیه جیرین یه دنجی رفت محمد علی 5 سالی یه جگولیا جورین ای نافچار راجونه. رئیس خسنی دیار کرد که چتیان برانبری بردان وان 1400 دلار خواستنه و حتی نها چرانوسا وان ندیاره. ده همان چارچوبه ده چتیان پولیسین سیویلین ولاتی بناوی ریحان محمد علی یوسف و مصطفی محمد بتر ین جگونده گولیه جیرین چند روز بری رواند بون پشتی که مالبات وان جبو هر یک 700 دلار دان هاتبون بردان.
بلمينا تشتين دولة تركيا دايركر لحرمة جدسبيكا الشري لسوريا وحطنها هم جالية حكمة الشامي وهم جالية تشتين داعش وكمين دنيا تشتين دولة تركيا وجل كس هاتنا وندا كرن بسر شوين هاتنا كرن ومالباتين وان كسان جديم دخازن چارنوسا زاروكين وان ديار ببت كيلداري فيه كجي عندما کمیته کسین وندایا باکور و روشتات سوریه پاریزر نسرین حسین آنیزمان کو اف خباتا کو دنا دست پیکرین دوام دکه لی جبو پیک آنینا داخوازین مالباتین کسین وندایی پیوستی آوان با آلیکارین نامنتوی هیا. آلوزیا 12 سالان آسوریه بکریارین حکومت شامیین چوساندنه هر وها شر داعش و ترکیه یان لسر هرمین باکور روشلات سوریه قیران گمروی بخورا آنی. یک انجام وان ایریشان به تایبەتی شەڕێ داعشێ و ێریشên دەوڵەتا ترک بۆ سەدەما وندابوونا bi sedan jin mêr û zarokan li Bakur Rojhilatê Sûriyê. Komîteya Têkildarî kesên winda ya Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo eşkerekirina çarenûsa kesên di dema şer de winda bûne dixebite. ما دست بكر ما أنا قاعدة بيانات حاضرتكم جوا مفقودين سر Parêzer Nisrîn Hysên derbarê avakirin ermanc û hûrgiliyên komîteyê de axivî. Nisrîn Hysên diyar kir ku ermanca komîteyê çarenûs û cihê kesên winda derxeholê. سالة تشويدة المتحدة بريارك درخست لشهر هيزن سر عرض سوريا كو قاعدة بيانات آفا بكن شبو وان كسين كو ونداي أم ناس بكن السيرفي أساسي ريبا بريا خسر برسيف دا شبو في كوميتي آفا بكن شبو أم ناس بكن كسين مفقودين چندن لكونن. Nisrîn ragihand ku komîteyê têkildarî kesên winda li 8 bajaran agahiyên kesên winda berhev dikin. كوميتي خوابا كرن حشت كوميتي فرعي هنا القامشلو الحسكي المنبج الطبقة رقة ديرا زوري الشهباي. Nisrîn balkişan ser dosyaya windayan û bi girîngtirîn dosya binav kir. أو بخد هر دركة دفي دنيا دا شرو بفشونها بالسر عردي ونداي تشيد بن دوسيا ونداي دوسيا هرينجرينجن دفيكو مرل سر بسكنه. Nisrîn Hysên destnîşan kir ku windabûna mirovan yek ji encamên şerê dirêj ê li Sûriyeyê. مفقود هن الجم دولتين الجم داعش الجم دولتا تركين أم نكارن بجهن هركسي فدفي تعاون هبش بو الناس كن جيبا مفقودين أنا الكون ما خلت منطقة ما دورت وصلت العامودة. Jina bi navê Huda Ehmed Başa ji gundê Hemdan ê navçeya Tilhemîsa bajarê Qamşloyê gurê wê Hewas Necim ê sî salî şervaniyekî neyên parastina gelê pegê bû di sala 2014 de di dema şerê li dijî Daişê de li ser Riya Amforê winda bû. Ji wê demê ve heta îro tu agahî jê tuneye. Huda got 10 salin gurê min winda ye min berê xwe daye vê komîteyê bi hêviya hînbûna çarenûsa wî û dîtina wî me. Ez dixwazim bizanim saxe yan miriye. Ev rewşa bi sedan malbatan e jin, mêr û zarok çûn. بعدها بسبع اشهر. بله بینرین هجا د ایریشا پلا داویا ایریشا دولت ترکیه داگیرکر یا لسر حریما باکور و روشتات سوریه ده بنسازیا حریمی یا پیوستین سرکی جانیم ویران ببو و زیانه که زیده لوان یکی ببوکو بطایبتی نواندین سوتمنیه این الکتریکی و ستاسیون سویدیکی غازی ببو آرمانجا ایریشین قرکرین داگیرکریا دولت ترکیه جبان وان ایریشان به قاسی 2 میلیون و نفکس جد آلیه پیدا کردن پیدوین سرکین جانی ده ادیم زحمتیان دبینه به دستی وانا که او بطایبت چارچوبه الکتریک و غازی ده هری داویه جیم هفسرو که دستی انرژی یا کانتونا جزیره دبیجه چاره سرکرنا وان استاسیونان نکاره که وصاحی سانه و جبر کم درفتی اف دیاره کوه دندمه که دریجی به آوایی دوام بکه نوچگانامه جوانا جمعه و حوالی می قمروان لوران چورو لستاسیون سویدیکی روشاداوی استاسیون گریان روشاداوی جی به راپوره که رادکینن مهک در باس با و هینا هر تشتوک خویه ستاسیونا سویدی ستاسیونا مازن آل کانتونا جزیریه کو پدوی غاز و کهربی دابین دکر لینها جی خزمتی درکتیه او استاسیون 18 کیلومتری اندکه و باشوری باجاری رمیلانی ده 40 کیلومتر جی دوری سینور ترکیه جبنداوین هری مازن لسوریه و که بنداوه تشرین
طبقة و بندا و آزادی كهرباء دهات في ستاسيوني و جور ايدي لكانتونا جزيرة بارا خواجي كهرباء بقاسي 130 ميجاوات دقرت. هروها بريا كهرباء جوفي داري دهات بلاف كرن ستاسيونين آوي آشخانه غاز و بيرن بترول دهات نشغلاندن لينها هر تش سكني مايا. أنا بقشتي روش هاد جوهرتن شرط ومرج بيتر زحمة بون كهرباء تأمين كرنج بندافا جور روشيد مينة في شرطك أساسي يعني جور آف هبه ممكن كمية كهرباء تأمين بده أو كمياجي بيت تأمين كرن كمية قلقي بسيط وبتوجك ممكن بس صازين استراتيجيك سر أستا هريما جزيرة بيك بين يعني آشا ستاسيوني آفي جبيري آفي وتشتن يعني بود خدمتها قل خدمتي قشتي بيك بين داگیرکاری ترکیه بازه چله به بالافرین شرح جاران لسر هفدو او استاسیون کو همو پیدوین شنین کانتونا جزیره جه دهاتا پیدا کرن بمباران کر جوان 5 ترانسین کهربای لوی استاسیون او 7 توربین جی لرمیلان به بالافرین شر بعر دیره کرن یک ایدیتا کان استاسیونا نافندی لباکور و روشلات سوری جه صدی صد جه خزمتی درکد و یکی باندور لسرتواهی سازی و خلکین لکانتونی کر کنها 9 باجار 10,232 گند 157 فرن 1022 دبستان 37 نخوشخانه جی به کهربا مانو لسر جنتوران دبارا خودکن داگرکاریا ترکیه جسیزه چله حتا بشازده و به سروبر هرما باکر و روجلات سوری بنگهین جیانه ین گلی و بمباران کرد. دناوان بمبارانان ده 6 استاسیون کهربایی لکانتونا جزیره بون کنها زیدتری 2 میلیون و نیف کس به کهربا مانه. لگوری برپرسن انرژی جی او استاسیون دورن که هاتنه بمباران کرن و زوبزو نین چکساس کرن. جبر خرابونا زیده در فتن کم ایری شودور پیچا لسر هریمه. برمی‌دارین هجا 21 سبات یانگو سبا روشا زمان جهانیه کو دمه که وکی روشا که بویا آوای دوام دکه دلی جهانی گله زمان تو نبونه او گله جی لبر تو نبونه نه هر وها دوی چارچوبه دجی هم کنکی کجکی او کجکی به داخلین جدا روشا زمان دایکی جهانی پیروز کرن او بالک شاندل سر ارکا دکول سر لملی پرورده یا لروشاوی کردستان و باشوری کردستان یا جبو پیشخستنا زمانی دایکی. کمیسیون زمان چند او پرورده یا کنکی، کمیته پرورده یا کجکی او کمیته پرورده یا کجکی روژا زمانی دایکی یا جیهانی پیروز کرن. کنکی دیار کر کو زمانی کردی یک جناسنامه یا کونار یروشلاتانا وینو گوته. لی پشتی پارچه کرنا کردستانی شالیه دولتین داگر کرده سیاستا انکار و تنکرنا زمانی کردی هینا جیتی مشاندنه. دیویواری ده ارگی سازی ناونتوی او مافی مروبانه کل همبری وی ظلم دولتان بیدنگ نمیننه. بدومداری کنگی سپاسیا همو هولدانین تکه کسی و سازین دواری پاراستن زمانده دخبتن کر او هاگوته. ارکا حکومت هریما باشور کردستانی و ریوبریا خوسر آ روجاوای کردستانیه دواری پولیتیکای زمان و پلانسازی زمان ده کار و خباتا لهونیزی کرن و پاراستنا زارابا و بنزار زمان کردی دیخن روجه و استراتژیا کارین خواه. جبو پشتگیریا وان خباتان کنکی آنی زمان او آمدن و هیوی کرکو زمانی مهردم جپیشن گن زمان جیهانی با کمیته پروردیا کجکی جی بسرناوی زمان نتنی آوابونا هشمندیا جواکیه هر وصا هیمان بنگهینی آواکرنا جواکبونیه افروش دستری دل ریبرا پول همو گلین برخوادی رپیروز کره. کجه که دست نشان کرد که پروردیا بزمان دایگی جهمو دا خوازندن رواتر و افتشت آنی زمان. لسر وی همه مدل پرورده روجاوا باکور جلات سوریه جبو همو گلین کل هرم و جهان تکوشینا هبو ناسنامه و زمان دمشینن مناکا هری به همپا یه هزا جواکی و وینا جواکیه. کجه که بانگا خورتکنا تکوشینا زمان دایگی کرو گوته.
پێویستە گەلێمە لە هەر جهێلەیە ئاخافتن و نویسینا بۆ کوردی وەکە چاڵکیە بێمرن یا زمانی دایکێ ببینە. کۆمیتەیە پەروەردەی یا کەژێکێژی بسەرنابێ زمانی دایکên ناسنامەیە گەلانە ئەف پەیامدا. Bi zimanê dayîkê axaftin, hînbûn û pêşxistin xebateke herî xwezayî û watedar e. Ziman remzê hebûnê esil û nasnameya mirov e. Kesên zimanê xwe winda bike, eslî xwe jî winda dike. Ji bo mirov xwedî esil be, şert e destpêkê bi zimanê xwe serbilind be. کەژێکی داخوازی ji her Kurdekî Kirk û li dora sazî, mamoste û ketkarên zimanê dayîkê biçivin, di her gava jiyanê de bi Kurdî bihizirin, bi Kurdî biaxivin û bi kurdewarî hebûna xwe rabar bikin. Li Rojavayê Kurdistanê bi şoreşa 19 tîrmehê re yek ji hêmanên bingehîniyên ku di şoreşê de derket pêş ew jî perwerdeya bi zimanê Kurdî bû. Em bijîn zarokên ku piştî şoreşê jî dayîk bûne di roja îro de bi zimanekî hîn xweş yê Kurdî dikarin pêxwe pênase bikin, dikarin axaftinê bikin û bi vê awayî jî xwendin û perwerdeya xwe li ser vê yekê dibînin. Nûçegana me Cudiya Elî û hevalê me qemeravan Fawaz Mihemed jî têkildarî vê yekê ji me re nûçeyek amade kirine. Em lê temaşa bikin. Tiştekem heye zaroknotiya, koxeke yaşaytaya, tijî tê de mehesipiya, saka sol li beyde ye, heke wezanî çiya. Deva, diyana, zimana. Bi Kurdiyeke resen û sade, ku hem kesên temenmezin û bi taybet jî zarok jê fêm bikin diaxive. Nur zarokeke 7 salî ye. Di vî temenê xwe de, ji bûna zarokan, helbest, tiştanok, stran û gotinên bi sûd pêşkêş dike. Gotinên ku bi taybet jî girêdayê wêjeya Kurdî ne. Bi zimanê dayîka xwe dinivîse, dixwîne û diaxive. 7 salî ye lêmîna 7 saliyan hunerek ji wêjeya Kurdî di mêjiyê xwe de kom dike. Nur Gewrê ji Qamişloya Rojavayê Kurdistanê ye. Ew bi alîkariya keça apê xwe ya mamoste van berhemên bi sûd pêşkêş dike. Fêrî çîrok, helbest, mamik, tiştanok û stranên bi Kurdî dibe û gelek ji wan ezber kiriye. û zimanê Kurdî zimanê min dayîkê û keçapa min zibeyî de bi fê dike û mutelemin û cayna daykevim. Di çawa tiştana ezber dikî? Jê vîdokê çê dikim û ez zû ezber dikim û cayê wextê dibistana meetile be ez û keçapa xwe lev dîwînin û ew çîrokê xwe sey kitaba masa heydom neqînin û piştî ku me neqan jî ez xwe hefz dikim û mesewînin. Tillî tillî, tillî pêncin, pêncê sêncin, pî û gêncin. Kaya kûçik, tilya çûçik, maya mûçik, dizê û hûçik. Dayayê me, keçxanê me, hev diyêzê, mas alêsê, gîd û kujê, spî kujê. Nur li dibistanê Refayekê dixwîne. Lê hestên ziman û wêjeya Kurdî li cem wê xurttirin. Du mehin Nur fêrî van berheman dibe. Rojên xwe yên betlaneyê bi vê xebatê derbas dike. Li ser medya dijîtal a Instagramê jî nêzî 6000 şopînerên wê hene. Ji aliyê hemû şopîneran ve jî bi zimanê xwe yê şîrîn tê naskirin û heskirin. Ne tenê xwe ew dixwaze hevalên xwe jî bi pêş bixe. Ez hevalê xwe dibistanê êmalê dibêjim û me hes dikim û ez wafeyî dikim û ez dixwazim zarok ez wa pêş bixim û weke min veşteqeliyata bêjim ez dixwazim bibe bijîşk û kesê ku feqî min peye bixwînîne ez ê wa beleş dikim. Çûko çûko sefayî, miştey neko secayî, vehkeye hêlîna xwe, bayan bayan dibayî. 21 Sibatê roja cîhanî ya zimanê dayîkê ye. Her mirovek bi rengekî heskirina zimanê dayîka xwe didin nîşandan. Zarokên Kurd jî bi pêşkêşkirina berhemên bi Kurdî, name û zimanê dayîka xwe digihînin her kesî. Belê bînerên hêja di 12 çilê de li herêma Zapê gerîlayên hepekî û yê ji hastarê çalakiyên bi bandor çalakiyeke berfireh operasyona şoreşgerî
لدیش داگیرکریا دولتا ترکیه پیک آنیبون و اپراسیونی کو پیک هاتی ده بقاس 61 لشکرین داگیرکریا دولتا ترکیه هاتبون کشتن و دو گریلا شهید ببون هر دوی چارچوبه ده اشکره بکو یک جو گریلین کو دنوا اپراسیون شورشگری ده چالکیه که فدایی پیک آنیه ناوندا فرمانداریا بریارگاه ناوندا پاراسنا گل نپگیجی به داخلینی که اویک اشکره کرد کو گریلا سرخابون سرحت چالکیا فدایی پیک آنیه او بریا کو اف چالکی پیک ورجی نامه او پیامین شهید سرخابون جی به رای گشتیره پار وکرن کو یک جوان نامه هری سرکیه کو شهید سرخابون دبیجه او جی او کو دبیجه دما کو ام لسروان داگیرکریا دولتا ترکیه ده چن ام نو کو کز دچن دیروک او گل بسر دجمن ده دچه او بوی آوی پیناسیا وی اپراسیون شورشگری او تفگرا شورشگری یا لدیش داگیرکریا دولتا ترکیه تین اسمام گریلاین آزادیین کردستان 12 چلیا 2024 لگری آمدیه یه بسر هرما زاپه لدیجی ارتشا ترک داگیرکر اپراسیونا شورشگری یا شهید حلمت دیرلوک پیکانی بون. دنجام به اپراسیون ده 61 لشکرین ترک هاتبون کشتن گلک جک و جبلخانه وان هاتبون دست سر کرن. دو اپراسیون ده دو گریلاین بناوی سرخوابون سرحد و رزگار چاورش شهید ببون. شهید سرخوابون دناوا اپراسیون ده لدیجی داگیرکران چالاکیا فدایی پیکتینه. لی شهید سرخوابون بریا بشداری اپراسیون شورشگری ببه و چالاکیا فدایی پیک بینه نامه اکیل پی خود هیله. فرمانداریا بیریارگه ناوندا پاراستنا گل اب نامه برای گشتیر پار بکر. اف دربجی دربکه دیتره امی سابق که او دشمن و داره وره پرش خواندن یعنی که جاره کردنی بری خودم دا روجاوای زاپی که بفکره یعنی وسا ایسان نینه که وسا وره سروی آخی ببینه شهید سرخوابون دنامه خود بالید کشنه سر گرینگی اپراسیون شورشگری و دبیجه ام تنی وکه کسک ناچن و چالاکیه د شخص مده دیروکک او گلک بسر دجمن ده دمشه او حساب جه دپرسه ام بوی هشمندی او بوی باوری بسر دجمن ده دچن براستی ام تولهلدانا دیروکینه لوراجی دوی ام ارکو بر پسیارین خود ده اصل هری بلند بجیه بینن او ببن دنگ او برسو جقیرینا دایکن کردستانی ره دوی ام جبو پیشروجا زاروکین ولات ایمه بردیلان بدن شهید سرخوابون دبیجه دوی دجمن سر خاکا کردستان بحیثانی نکار به بمینه و ها دوام دکه. امی بکن دجمن لور بشکه و دما جاره کدن بری خواه بده زاپی ویزانه به هاتن و ماین لوان خاکان او قاسنه حیثانه. امی بوی روح و بریاره لبر دجمن رابن. اف لهمبری ریبرتیا ما گلی ما هورین ما و فرماندارین که ام پرورده کرنه خورخنه کرنه مایه. شهید سرخوابون بالای دکشنه سر تجیدا گران یا سر ریبر آپو و نامه خواه بوان گوتنان بداوی دکه. د شخص ریبرتی ده لسر گل ما تجرید هیا. جبو شکاندنا تجرید چیجی دستی ما بی ام آماده نه. جبر یک و ما آفران دیه و ما آنین وی روژی ریبری مایه. هری داوی ما د شخص حوال اردال و روژهات ده خنجرک لدل دجمن دا. امی دی سالی بدن. حتی که تجریدا لسر ریبرتی ما رابه و آزاد ببه چیجی دستی ما بی امی بکن. بلی خاکوی داگرد که ده سربری آوی ناسنا که او ده هر فرسنده که ده جین وی ولاتی بچوک دخواه افراستی که لبرچوان یا دولت ترکیه داگرکر یا لهمبری سربری خاکا ایراقیه سروک لجنه چاندنی او آوی یا لپارلمنتویا عراقی خزلی جیم بالکشان سرویه که او گود جبر ترکیه ده تکیلداری دوسیا آف او اولهیا عراقی دم به ارکاخوار را نابه دوی پیمان بازرگانی ین لگل ترکیه ورن راوستاندن. رژیما دولتا ترکیه ده هر فرسندی ده خاکا عراقی داگردکه. هم وقتی وی رژیما ترکیه بوریا ولات خوی جبر سیاستا دستلات تکچویی
لسر پشتا بغزای هول دده باش بکه. الویک لناو عراقی جی دبجه هرسی. وتم التباحث على قضايا مهمة وأساسية. سروك اللجنة تشاندني وآوية البرلمنتو يا عراقي فالح الغزالي ديارقر كل سرخاكا ولات نوتو تشار باراقه ونقطين دولتات سريكي هنا. حيث كما هو معلوم هناك بعض الملاحظات المثبتة. فالح الغزالي آني زمان كوهم وقتي فيكي تركيا درباري دوسيا آفو باراستنا أولكاريا ولاده بوان رنابا آليكار. هذه الزيارة هي أيضا للعمل التضامني والمسؤولية التضامنية بين السلطة التشريعية. غزالي جبر فيكي قوت او دخوازن پیوندین بازرگانیین عراقیین به دولتات ترکیه رو ورن راوستاندن. سروکی لجنه یا چاندنیو آوه یا الپارلمنتو یا عراقی دازانین کو سالانه بقاسی 24 میلیارد دلار بازرگانی دنابر عراق و ترکیه ده تکرن. اف جبلی هبونا 600 کمپانیاین ترکیه دنابا خاک عراقی ده کاردکنه. جداویا سال 2023 و دا آستا جورد وزیر کارداری ترکیه سروک میت و وزیر پاراستنی ترکیه سردان عراقی کرن. بله بینرین هجام در بازی روشا شری لناوا اوکراین و روسیه ببن ایدی اف شرجی هم بجه سالا خویا دوامین تجی کر لکلکا ویه که هینا جی پاش روژک انگو میجین دا آسویا وی شری ده آجتیک خویا ناکش برکو هر دو آلی جی ده گوتنین خود به اصرارن تکلداری ویه که دنوا دمین داوی ده سروک کماری اوکراینی زلنسکی جاره کدن هوارا لأوروپای دیگه کو پشتوانیا چکن آج بو اوکراینی هینا خورتر بکه هر دوی چارچوبه ده امریکا و پرگالا پاراسنا آسمانی یا ارتشش بو اوکراینی جه بشینلی کلکا و کانادا جه راگاند کو به 800 بافرین بیمروف ین کانادا جه بو اوکراینی ورشاندن لی هم وقتی وی که ولاتین کو دجبری وی که جد فکرن های او جه کولومبیا حکومت کولومبیا دبیجم او چکان نشینه اوکراینی جبر کو شاندنا چکان بو اوکراینی و خرا آشتیه نینه. جبوروشا اوکراینای هلوسین ولاتین جیهانیین جور به جور ددومن. سرو کمر کولومبیای گوستاوو پیترو دست نشانگر کش بو آشتی را تفکاری بکن دی اوکراینای را چکانشینن. پیترو لمنه ی آلمانیای داخویانی دا چاپمنی اوگوت. پیدویا اوکراینای نچکه آشیتیه و که کولومبیا جبوریان ناویم بیدیتن به هر آوایی تفکاری را آماده نه. هر وها گوستاوو پیترو دیار کرد کوشاندنا چکان لأوکراینای جبلی گرکرنا شر تسودی نادا و پرانیا رایا گشتیان ناو نتوایی لهمبری وی شریه. Vendrá la COP16 de la biodiversidad que se realizará en Colombia. Los gobiernos de todo el mundo van a llegar allí. کانادا جیرا گاند کش با اوکراینای دی زیدتری 800 بالافرین بیمروف بشینن. داخویانی جهیل وزارت پاراستنی یا کانادای دهاداین ده حدث نشان کرن کو بالافرین بیمروف کو نرخ خواه 7 میلیون دلاره جبو پاراستنا اوکراینای دی سودی بده. With accuracy and effectiveness. They have an automated and autonomous navigation system, and their rugged design makes it possible to carry different camera systems and payloads that can detect, recognize, identify, and acquire targets. رایدارین امریکی کو نخست ناسنامی وان بین پار بکنن درباره پیلانا شاندنا چکان با اوکراینای آگاهی دان. لگوری رایدارین امریکی واشنطن پیلان دیگه پرگالا موشکین تکتیکین ارتشی بشینن اوکراینایی. امریکا دمهاجوت مهدج اوکراینای را موشکان شاند بو. ریوبریا کیو سوزدا بو کوان موشکان با آرمانجا ایریشین لسر سینور روسیای کار نینن. سروک دولت روسیه ولادیمیر پوتین جبو شاندنا موشکان برتک نشانی امریکای دا و شاندنا موشکان وکه غلطیه که استراتیژیک بناف کربو. بله بقاسی شری دنابرا اوکراین و روسیه ده دریش نبجه شرکت دنیا دریش دنابرا اسرائیل و حماس ده پیکته
اف شریکو جه هفته جوتمه و بیکته حتی نهاجی بیکو هرچقاس نابرین بچوکین داینجین به بریارداری که خورتی نابر هر دو آلیان دف شر بیکته لآلیه که قلا بیک آلینا آگربستین د نابر هر دو آلیان ده تکرن ده دماکو اف نقاش تینه کرن ده ایرشن ارتشا اسرائیلی یل سر شریدا غزه به آوه که دجواری دوام دکه هری داویه ده ایرشن دناوا 24 ساعتین در بازبوی ده جاره کردن به دهان کس لشریدا غزه هاتن کشتن دوینا بریده ارتشا اسرائیل جی بلانچو ایرشن خوین آزمانی ین جی هفته جوتمه و حتی انها لسر شریدا غزه بیک آنی جی برای گشتیره قربه کرد. لناوندا غزای شر و ایرشن گران دقومن جبر شر روزانه هجمارا کشتی و برینداران جی زیده دبه هات راگهاندن ارتشا اسرائیل لدیجی گلک دورین باجیر ایرشن دجوار پیکانی لگوری دزگهین راگهانین فلسطین د انجام ایرش و بمباران شویدن ین سر گلک تاغین غزایده هجمارا که زیده کس هاتن کشتن و بریندار بون هر وهات دیارکرین کشتین شهرین اسرائیلی قراغین غزای و بالافرین شهر جی هرما خان یونس یا باجیر بمباران کرن حتی دیارکرین د ایرشا هزین اسرائیلی یا سر مالکل ناوندا باجار ده جی 4 کس هاتن کشتن. Over the last few weeks, our forces obtained new footage of Shiri Bibas. ارتشا اسرائیلی درباره ایرشین ازمانی ینج هفته جوتمه 2023 و پیک آنینه داخویان یکدا. ارتش راگهاند گوان جه هفته جوتمه هول دجی شریدا غزای شریعه روجاوا لبنان و سوریه زیده 31,000 ایرشین ازمانی کرنه. حتی دیارکرین جوان ایرشان لدجی غزای زیده 29,000 لدجی لبنان زیده 1000 لدجی شریعه روجاوا جی 30 ایرشین ازمانی پیکالینه. لید داخویانی ده تکلداری هجمارا ایرشین دجی سوریه ده آگاهی نهاته داین. لالیه دن ارتشا اسرائیل راگهاند لغزای لشکرکی وان یدن هاته کشتن. لگوری داخویانی ارتش روژا سیشم دشهر لباشور غزای ده لشکرکی وان یدن مریه و درباره مرناوی ده هورگلین زیده نهاته پارو کرن. لگوری چاپمنا اسرائیل دستپیک اپراسیون اسرائیل یال دجی غزای حتی نها 236 لشکرین اسرائیلی هاتنه کشتن. حماس جی تکلداری پیمانا به هفگوهرتنا دیلگرت یانده داخوانی دا. حماس اشکره کر حتی که اسرائیل ایرشین خواه دجی غزای نسکنینه دستورا در باسکنا آلیکارین جبو غزای نده و گرتین فلسطینیین زندانان ده برنده او پیمانا به هفگوهرتنا دیلگرتیان قبول ناکن. نهاجی چند نوچین کو حوالین مد تورا نوچین من جواکی دا آمده کرنه عملی تماشا بکن. پشتی 18 سالان شیخ مرشد معشوق الخزنوی در باسی باکور روشلات سوریه بو دو کنگره اسلام دموکراتیک دماد دری سیمال کایره در باسی باکور روشلات سوریه بو پیشوازی آوی کرن. به هاتن آویره بر خدا گورا باوی خواه پشتیوه به هفسروک اسلام دموکراتیک محمد رشید الخرزانی را چو سردانا گورستان شهید دلیل صاروخان هجای ببیر خستنه کو شیخ معشوق الخزنوی دیگه که حزیران 2005 ده جالیه هزین استخبارات حکومت شامی و هاتا کشتن و پشتیوه گوریوی مرشد جسوریه درکت. بدروش ما بخورد کرنا رحینه هوایا دموکراتیک امی کمپلویان تک ببن داگر کریه بداوی بکن مجلس جنانا پارتیا سوریا پیش روژه یا کانتونا دیرا زوره پانلک لدار خست. پانل لهولا مجلس روژ آوایا باجارو که کسرا لیدیرا زوره پیک هات. داویه ده نقاش لسر رولا جنان ده جواکه ده هاته کرن. به ارمانجا دابین کرنا پیدوین خلق روژهلات دیرا زوره رو بریا خوزریا دموکراتیک گازا و مالان لوالاتین دیرا زوره بلاف کر. کمیته سوتمنیه یاری ببریا سیویل دموکراتیک کانتونا دیرا زوری 38,000 لیتر گاز مالان دا ستاسیونا سوتمنیه یم باجاروکین بحرا دا کو پشتره بریا کارتین مالباته لخلکه وره بلاف کرن. جهر مالباته کیره 20 لیتر هات فقطاندن. بهایا هر لیتره یکی 425 لیره سوریه. لیل سوکارش هر لیتره یک به 5,000.
لگوری کمیته سوتمنیه و د چند روزین بده گازامالان لهریمین دن این روزهلاتی دیرا زورشی وره بلاف کرن. بری بینرین هیجم لبردگیجین داویا بلتنا خویا ساعت هفتان او دبیشین حتی جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر خوشیده هر شاد و بختار بن.